Kot veste, se bo danes odvijal prijavljeni shod. V primeru, da boste na kakšen koli način motili ta shod, se bo policija ukrepala v skladu z zakonskimi pooblastili. Če vam ta zadeva ne bo čisto popolnoma jasna, vas bomo pa odstranili. Kjer je on zakon? 39? Pa 42. Pa 42, svoboda izražanja. Tako. Posredovanje. Mi bomo spoštovali to, da oni pač imajo javni shod, vi pa prosim spoštujte pač to, da smo pravna država in da imamo svobodo do javnega. Katerega dela niste razumel, da vam še enkrat ponovim gospod? Ok, vse smo razumeli. To je grožnja. Bomo dali spet na delski. Kar dejte. Kaj ste? Prosim? Boste dali na YouTube. Ja? Fajn. Na katero stran pa, da si bom ogledal, kako sem lep in postavljen. Kar poiščite, ne vem, represija uradnih organov ali pa kaj podobnega, ja. Mora biti en udaren naslov. Zastrahujete, ja. Opozarjam vas, nič nas ne Vem, okej, ne.